Kasurok naduk kesenang nongjeri haduk misai ke bahap apa West Kasil District. Kadai ke balamang mansna naduk ke khadwe terik jong kelal kot aja kat pra. Pat pendapat haduk ke khadwe terik kelal kot aja kat kendai ke bamut sisnam tik. Lamang mansna ia kena kasurok hakado sauspa kendai pasai lak tengka. Kat kum kat ti ai ke balayo ada keseng HYC dia tu bagani kasurok kalau dia ke bamar siteng. Hendai ke di kamar siteng berdap ru kalau jat biang kemejat mencua. Pat kebasa pat marsteng kampat rekam sedia. Lalu kataru yang kali yang joko sokal kalau buru ya kapisa kaba sanklur saulak harus sanaja kendai sebab tingka nak kamta bar maramot apo jong kini kisan snem. Nak kali yang joko HYC nong try kembali banjurut ia kena kesurok. Kalau lap bagani kesurok kalau jat kalau perabat kebabu jeng ia sibun ya kipat ba. Nak kali yang joko sen kamu fit hawa labji akan ikinasi beradab kalau lebih kendu ya SDF engineer jaka pipi Nongston akan bakal kentu yu bali bansna bar pendep no ya kan di kasurok kombalamang. tay nak liang jonga kom presiden jong ke HYC nong try circle ha tangkap jong ka jinlon lang i presiden jong ka moisture circle baru kumju da ka jinlon lang jong ka HYC district West Kasil dan nak liang jong i mentang ilawan banbu ka jintho hapo UII piludi piludi noston habis dari bat ka surok nadu nongjeri hadu misai ta kat kom ga jinlap da ka RTI ka mengilap bakat tai ka surok ka RTI kan siyo chan haki ne kitiyaw banwan bat ngayo I baka tai ka surok yang si hadu nongjeri hadu mata klam padap trai bat ki donru de ya ka surok ka padap trai hang tur ka dap mapaj da parabyang mantaru haga juga por ngadap kran ya ka tai ka surok banaliang yo iro mata ulabu ya ka jinsim kia ba udai ban pendap no ya ka tai kesurok ka jindawa ba dai ban pendap no ya ka jintrai bat kumju ya ka tu kesurok kabla dapat kabla dapraru dai ban yu mapentrai biang ya ka tai kesurok bat na liang yang uiro mentala dap kia da ong ba la dap konsol ro atat war yu kontraktor ba unsa pendap no ya ka tai ka surok